Adlaw makablawan ditong galmaysay tinaimbag nga oras yamin nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Idagon daway may sagot kada kayo ti part 21 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato, saan napud no anagan, tintay ibasa ka ni drama ita. Kastiman nga rod, tiko na ni pagayam nato. Dear Manang Biyanang, sigod anasing petak. Ngambayat ti panaglabas tel daw, kan gapo kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kayat tagbalin anasing pet. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak kakabagais. Nagsisingpod nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpot kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kahit ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelaw. Ang mayat pa'y may. Isuati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga raw kabagais. Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na barang. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti kaanakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad mo. Ang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalain. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay.
Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Ni bayaw mo amaning. Intaray da kano yung ospital. Ah, apay kanungay, nananaw. Ay na, nagmotor na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano jay mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jakam mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan day jay amaning. Dilag naknakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak numatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na dung parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Ay, agyaman ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino na tay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Ungar nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Kanak iti muulan na aprutas iti arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan mo't piman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga raw ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana yun ipag. Naibusin. Isa mabalin manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino manan ka ba, guys? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumutan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu ngayon naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw.
Maditikas na. Apay, kaya't mo ti matay adagaos. Ah, Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sising pa dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, adda ni Auntie Dalen. Adda mo, insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga adda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo, insan? Adda kanser ko kat addan taning tibiyag ko, insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayab kas ti sakit ti barukong ko. Aw, matyam mo ka madingay naramit ko iti pada ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan, insan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo, anak kaw. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. So apay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Iso huston sa mo, iji ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kin nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Ngam nagbiag mo ilata. Iso, mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni uncle mo tapno adda kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Natay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, wangarudang kal. Di na nalasatan ti saki na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig day tanataw. Nasingpit man ang ginatay. Isuasi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galayim. Di ka unay agbalin anasing put. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita enak. Namin adon na disgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to makaka. Iso ano kayat mo nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya. Tayo takidag hapi-hapi. Bay am ngay bagada barumbado ta. Tinapatag. Umatidog tibiyag ta kanakan.
Papanam katrabeen anak ko. Kwa, yung ka makisala nanang. Kadwa niyang kilmanahing. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuykuyog iti dayjay nga uli tagmaw. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahom inton bigat anak ko. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Hawanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kung makatulturo nga. Ay na! Kasano ayakit parbangon na nidisimbangpet ka? Napnapanan yu ka ni uncle mo aya! Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manak ko. Kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingain. At danakam kaw. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men ti kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni angkal. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukus tangarod. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumbadaw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan angkal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Napartega. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ka. Sumurot ta ka dagiti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan. Kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den. Di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nukas na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makaruan dito pagbaludan. Karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Ay. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka dagiti kakadwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatungpal biyag kao. Ay, jak kayat di taoy.
pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo, anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mo. Wala nang. Nakaamiri sa kaon. Kahit suray, no, tinungpal ko, nagitimbagbaggan niyang kalmaneng. Tantani ako na isagmak na po kang kuha, na? Nasaya at mat no mapanunot mo, dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsubli manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakula ti panunot ko, ngam na amiris kumatlang ti bidot ko, wano tinaramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di kat ti kanayo na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, ti pagayam mo, nato. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay idrama ita, saan naapod no anagan, ngamsakbay na, hello mampay ki ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaline Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, ki ni Ma'am Nida ni Veras dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Agnes, Dear Manang Biyanang, dahil kapadasak nga ipadramak kan kakat na pasamak, idi ka bambanwagak pay laeng. Marigrigat kami laeng, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamatlan asino kamin nga agsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur iti lako ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magayaman gayam. Nagsapa ka matan. Tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag iti lako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ken ni Mylene kadag iti lako may aprutas ken nateng. Andan di tabangsal nga agururay. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay ababaw, tabangan kayo pa, isa kayo mapanagi sursor. Amang ano napudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay, tanagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod, tadaras kayo makaipaibos, itila ko yaw. Magantad la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Wala ba kahit narigat ti sana mga armusar. Nagruna kayo na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no makakalita iti balitok. Aywan anya. Awan lang nga ti balitok. Ay, gamulwan tayo. Adaga ni Madam Magda. Mala mga daki din. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pa diti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Aganos ta ata saan tayo mo't anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnana. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga noado ti balay na. Wen ngagpaiswan niya. Jak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay.
Isupay ko maalakwan ta, no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan, adamat mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida, iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket ano santa Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro da nagisursur. Umanayan day dyan nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang ti insursuryo ala ko yu kan ni Mailen, anak. Wala nang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uman ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursor. May mayat no every other day. Malang nga rod. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga iti madama at trabahon nyo ija uman ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya iti balay tayo iti Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaiso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yo dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yo. Un nga raw deyo, na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo nga mindag iti maiparit amakmakan, papa. Nateng ati mayat akanan nyo. Oo niyaw, kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod dito'y. Sikan ti makaambo ka nagiti negosyo tayo. Well, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at chokit diya ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigod a caretaker tayo ijay. Well nga ron, papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Agawin akman nga raw, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosak. O sige, papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agaman ak iyo. Ay, sabay ko mga raw, tamarelaksa gini kadak to ije Pilipinas. Makapaliday nga min dito. Manipod na tayo di mamayo, sara ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay, kahit ada kayo dayta, papa. Si kamat timay ng dagas kanyak itagayam. Kauna, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat, sa anak mo't nga reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino nga iti umuna pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapantang aruda. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa taituloy tiya gisursur. Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo tan ti gate na. Unngag paiso. Simangpat siguro ti akin kuko ay ti day balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapantang arudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, gumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Umayan dito Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka day, dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige, gatangak amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir?
Well, anya ka di tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumot ni Mylene. Mabalin ka di nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituludakan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang anamamumi ka ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod itinateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya? Ay, baknang ka day. Siguro tagnanaad mo't itidakkel abalay iji batog ti waiting siya da kanayon may apagistambayan. Kan paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no isutiakin ko ay tidakkel abalay anak. Sungbata maon. Ang mga no isunti mangilong aw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayon day jay ng urayan Basta ag naudak tumutin itidakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak dito balay sir. George, kunamon kanyag ta inaklon nakmeten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da. Nakasagana ang mga kalay sa akin ka. Basta ati daw dawatik lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyanak. Ket siya kaon ti makaamu iti amin na kasapulan niyo. Uraysan ka nga gisursur iti natnateng. Wen George. Day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat a pagsirbyan? Sanak mayat amasailan. Amom ka di a Filipina matlain ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyag, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalinton nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami maten Ay, saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayanak no agmay sa aki jay. Naibaga ko niti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada asikaswek. Ito nagsubliak kung ditoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak tol ditoy Pilipinas. Ay, katwan sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka da kayaw. Uray da kami ti paralinis iti balay mau. Agyaman aklaunay do kasta, nanay. Imakar kayo mat gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agisursur itinatang, amom ti sasawa, Mylene. Asawaan nak tuntibak ng ahawayano. Pagisursuran nak pailang itinatang. Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no, kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipato mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Mylene. Ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao.
Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin a manugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak na sing petagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkidi Ay, may mayat latamit ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigregat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isu nga ron anas ka na binigat nga agdalos ta. Ta saan mo't ananagsin ti trabaho dito. Awato niyo kumaray to ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo day toy. Mapana ko ni Hawain to bigat. Ket orayan niyo ti panagsubli. Ay, kat agyaman na ka, George. Ay, urayan mi nga raw ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo idi anateng. Adda ngaminan umay abagyo ka sayang lumabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Huray si kapay ti tangdanak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, ala nga Rod. Pasensyakan, no nadisturbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, hindi ko bakit. Ay, balto-baltog mo tabagim, di takot yun akama. Nag-post call nga min ti kutsun na lakay. Uray agtumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutsun na kiti kastaw. Nag-post call ka naglawa akama. Uray agkinamat ta dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin bakit. Kakaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Dahil sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa'y matita bakit. Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Taore ipakita tanton tito na nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, Hay. di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababaknang. Hanay. Ba nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang. Danda ni makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taadu pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Wen ang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, Sabali mo tidim sa anak ko. Barumet agwapaw. wan nga Rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siya ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ka. Ang empimusayan ni Papa. Apay, anyat
namatay na. Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingitak man iti sarita nyo iti anak kaw. Apay nga ila ko yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbangan iti na ito abalay. Kaya't tangay saan pa yung anak kasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan, nana. Anya, di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Mandayta, naisa ko tayon dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayon. Magsibakla iti gargaret na. Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo tanyag nistibado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak ka ba ni kasti anak ni George itayantiri daw. Ururayin nan sa tirurwar tayo. Apay nga kastaw. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay nga papanawon na tayaw. Saan anak kasarda Agnes ken George? Isungawan karbangan na bakit. Agawid tayon. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga daka dito'y balay Agnes. Pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Ide Maylin, gayam. Natayon ni George, isungag subliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayam ko akad kadwak nga agi sursursor. Agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat si kati best friend kumanipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo iti saan miya ni namnama apasama. Nagsubli kami nga rod iti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat nateng. Kat dagiti matadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Halakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapwan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tanginay ditong galmaysa. Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond sa naapudno anagan tintay idrama. Kani patangatang ita, kastoy manti ko na ni Kabsat Raymond. Dear Manang Biyanang, awan mano sa katrabaho. Aminado ka maisaak, asadot, kat iso tinak, isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Sa matuna adakil. Ngam dadakil mo basitin. Ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan.
Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka man lang. Uwan na paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan pare, para kanya. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dayto at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwa. Napad nag-construction mari sa leng. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit amasida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, saan mo akadwa? Ay, aggurigur mo't nga rod. Day tapay ti maysa nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsen na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo magahan dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaw uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Uwik katakaw. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas la makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan na mat? Talaga kidi asadot ka Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho. Alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo. Di kan sumrek inton Lunes. Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka katrabaho paray? Uray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu kang rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat kag trabaho. Nanang, kur tayo mampay. At ako magatangat. Dayta ngamin ka. Dakkel mati sweldom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sabali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga agina naakpay, hanggang
Masikurahan akon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ka o tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y. Sana manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, nga masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Mare. Ay na, naku nampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang ka, oh. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina na kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay kita saan ngay. Adamo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Apay kumamay ta kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kuha na rinak? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag kuna amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi jay ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga rin mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atap nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudot? Ay, wala. Ay, sungain na man agaram. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimbang pat. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain.
Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mercy, tidakda ka madam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatin. Kung namala nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kas tanti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason, ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Kat mo na asadot ka. Oo, saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sikala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Anya, matikas tiya trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Ho! Adda aja manusan ti kas tiya trabaho. Isu mo lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Oh! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tapno ito damot ta sweldo ko na. Naglalaing ang dangay mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya! Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Ang no saan kumot apardasan ti aginaw. Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaammo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobla man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy aparakin ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong bait. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nagtrabaho. Ay, kat maanusan na nga tan Maragsakan nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, makabulan na panagananos ka.
Imikata ko ni ti trabaho. Anya, kunak man la numaanong sa munti trabaho, nga imikat ka manan. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula war-wara endan. Ah, Inton inyornos ko, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Oh, makauma. Bambandugan da kada taon. ay awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id damanan ni Jabalay. Talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jakman ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Ah, anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ah, ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka sa laginaw. Tay sumat niya sinig dito ayan kaw. Dito'y kami ngarudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang kita. Isuwa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay na, ay sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa ini ani nanang kulat tinakimat? Na, ay taanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay nagloko kan. Anya nga min tinapasama nga ita apay anak kima ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi iti nagtudo. Ken agkimkimat iti nakapigpigsa. Ket iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya ti nakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag ti tinulungan na ti agaramid iti lungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mi ngay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kapinagtalinad ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo. Agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok. Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapul ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katitaan ay ruama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmula ak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umandanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tay drama tayo. Manang
Biyanan! In your nose parity script ni Angelo. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless si Titunggal Maysa. Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Ronnie saan naapod no anagan tintay drama ita. Kastiman di ko na ni Kabsat Ronnie. Dear manang biyanang, nagagutak ngagtrabaho iti daga. Ado dagit himulak, kat pasaray makatsambaak. Malaksid ang nagagutak, na impedak pay. Isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakaapit man ang anak ta itimula na anatang lakay. Ewan nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, dyan minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan la day ta, nakatsamba itinangin na apresyo. Ewan na ba kahit? Manayunan manayin ti urnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwarta na. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna namat nga dayam amo na kadatanobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga ta ngay? Nagagat mo ilang nga taakas kang kuha na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Ay, uwan na. Tapno ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tanay, your urnong ti pangasawak. Kanuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti urnong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sa nabali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Na babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sa nabali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaata kastang agpayso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo Apulaos, Adela. Nga urean niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawak at talagang bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Ay, tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalin ti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kumaitilamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay, kabaybay amlata Ang mga numabain nga gunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day di agbalin ang manugang ta. No kasanaw ti kinagagat dyan at ta.
Isun samat ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubian. Uwan tatang, ta mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Aha. Iti ko namkiday talaga asadot ginubiam. Ay, sinaan mo dayay. Ta saan na may bagay keng ka. Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaam. Saan aday nakasadsadot? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang mo apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mo nga mintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatila-baan na. Tasikama nga ron agtrab-trabaho. Saan may tailabaan pa lang no sumangpet ka nga agapoy dya gardin mo? Managbabain nga ron ni Adila. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko na ti into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagait. Basta ay ayatek ni Adila. Ikasar ko ni ti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Bala, bye-bye amon. Naku namat ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahap! Awan lamukon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan kaes-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan. Darasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Ah. Mabisin akon. Mayat ka no, no nasa apat ti pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamumo di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sadot a manugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila, bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Ni, handa ka matgayam, man Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman, sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan ang nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsadutak abumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga ro da. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga asikat agluluto Ronay. Ay, ringam di asawam. Tayo so ti paglutuan. Madi nga ro ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay mo ti kastan. Nabambanog ka naggapo iti talon.
Si kapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay, ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anaon. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela ang manugang, saan laeng? Pumanaw kami laengan dito'y balay. Tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga rudahin. Diyo pa'y lang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapol kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso na saya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapol tan iti pag naudan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iji balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbag ano, manugot da. Mainayon ta nga agnaud ijay. Wen, ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda mo motor ka nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging ga iji lugar da Adela. Kita makaamo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumakasaon ni tatang yu iti saan anasaya at no kwa. Maasyan gamin ka. Mababanong ka Gusto nga. day tan nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti ado nga gakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wine. Da, magkwa ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam anateng. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay nanang? Pahambal ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiornong yaw. Nagagat ka kano nga minkag. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon Ronay. Adasan sa doon dyan ako. Iso asigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod nanang. Ngam, ayos la kanyak. May mayatan ti kasta. Saan nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalintag lako iti merienda dita sa hangot ti balay. Ha? No kaya mo siya kung taglakaw. Ikanak iti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siya. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Isun ti pang tedak iti pagpuunan. Makaamo ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminin makastrak iti trabaho na.
Sige, sige. Mabit lang, ipag. Ikanak ko may tiigatang ko iti lamisaan ken tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan aglako ak iti merienda.